Uburusiya bwabwiye Trump wabusabye kumvikana na Ukraine bwangu. Naho mu yandi makuru, Ubuhinde bwarashe abarwanyi batatu bo muri Pakistan. Naho Trump we yongeye kuburira Iran yigambye kuzakomeza umugambi wo gukora intwaro za nucleaire. Jya ugiye kubagezaho amakuru nitwa Ndorimana Alexis muhawe ikaze. Vice Perezida w'akanama k'Uburusiya gashinzwe umutekano Dmitry Medvedev yaburiye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasabye igihugu cyabo kumvikana bwangu na Ukraine. Avuga ko aya magambo ari intambwe igana ku ntambara. Mu byumweru bibiri bishize, Trump yari yahaye Putin iminsi 50 yo kuba yamaze kumvikana na Vladimir Zelensky wa Ukraine bagahagarika intambara imaze imyaka 3, bitaba ibyo agafatira Uburusiya ibihano by'ubukungu. Kuwa 28 Nyakanga 2025 ubwo yahuriraga na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer muri Scotland, Trump yavuze ko igihe ntarengwa yahaye Putin yakigabanyije akakigeza ku minsi 10 cyangwa 12, aho yagize ati "Jye gushiraho igihe ntarengwa cy'iminsi 10 cyangwa 12 guhera uyu munsi, nta mpamvu yo gutegereza, nshaka kuba umunyabuntu ariko tubona nta kijya mbere." Ku mugoroba wo kuwa 28 Nyakanga, Medvedev yatangaje ko mu gihe Trump akina umukino w'igihe ntarengwa akwiye kwibuka ko Uburusiya atari Israel cyangwa se Iran, aho yagize ati "Uburusiya si Israel cyangwa Iran, buri gihe ntarengwa gisha cyateza ikibazo kandi ni intambwe igana ku ntambara si y'Uburusiya na Ukraine ahubwo ni igihugu cye." Uyu Medvedev n'abandi bayobozi bo mu Burusiya bamaganye bikomeye ubutegetsi bwe kuko yari yashize imbaraga mu gufasha Ukraine kugira ngo itsinde intambara. Mu gihe Trump ashiraho ibihe ntarengwa, Ukraine n'Uburusiya bikomeje imirwano mu bice bitandukanye byifashishije intwaro z'ubwoko bwinshi cyane cyane indege zitagira abapilote. Naho ku rundi ruhande, Trump yongeye kuburira Iran yigambye kuzakomeza umugambi wo gukora intwaro za nucleaire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Iran avuga ko mu gihe yakongera kugerageza gukora intwaro kirimbuzi za nucleaire, igihugu cye kizongera kuzisenya mu kanya nk'ako guhumbya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi aherutse kuvuga ko igihugu cye kidateze na rimwe guhagarika umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Nibwo Trump yamusubije ko Iran niyongera kwibesha igashaka kuzikora, Amerika izongera kuzisenya mu buryo bukomeye ndetse ko bizakorwa mu gihe gito gishoboka. Uyu mugabo yavuze ko icyemezo cya Iran cyo kugerageza gukora izi ntwaro ari icyemezo cy'ubugoryi, nubwo Iran yakunze kuvuga ko icyo igamije ari ugukora ingufu za nucleaire zizakoreshwa mu rwego rw'iterambere risanzwe rya gisivili. Gusa ibi ntabwo Amerika na Israel bikozwe, bigashinja Iran umugambi wo gushaka gukora intwaro kirimbuzi binyuze mu gutunganya ubutare bwa uranium mu bwinshi burenze ubukenewe mu gukoresha ingufu za nucleaire ibikorwa by'iterambere. Naho Ubuhinde bwarashe abarwanyi batatu bo muri Pakistan. Abantu batatu bakekwaho kuba bari inyuma igitero cyahitanye abakerarugendo muri Kashmir muri Mata 2025 barasiwe mu gikorwa cyiswe Operation Mahadev. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Buhinde Amit Shah yatangarije inteko ishinga amategeko k'abo barwanyi bishwe kuwa 28 Nyakanga 2025 mu gikorwa cyahuje ingabo z'Ubuhinde na polisi ya Jammu na Kashmir n'izindi nzego z'umutekano. Muri Mata nibwo igitero cyahitanye abakerarugendo bari mu misozi ya Baisaran Valley, aho bakigizemo uruhare bari abarwanyi bitwaje intwaro bagera kuri 26, benshi muri bo bakaba bari abo mu bwoko bw'Abahindu. Shah yavuze ko abo barwanyi bose bari bafite ubwenegihugu bwa Pakistan, ashimangira ko ari nabo bagize uruhare mu guhitana abo baturage b'inzirakarengane. Icyo gitero cyateje uburakari bukomeye igihugu cyose ndetse kinateza intambara y'igihe gito hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Guverinoma ya Pakistan yakomeje guhakana uruhare mu gitero, mu gihe Ubuhinde bwatangije ibitero byo mu kirere kuri Pakistan bikurikirwa no kwihimura ku mpande zombi. Ubuhinde bwabonaga ayo makuru y'ibanga kuri abo barwanyi binyuze muri serivisi z'ubutasi zabwo kuva muri Gicurasi. Hashyizweho kandi igihe cyo kugenzura amakuru mbere yo kugaba igitero muri Dachigam National Park. Nyuma y'iminsi ine y'intambara habayeho guhagarika imirwano ndetse Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko Washington yagize uruhare mu biganiro byatumye habaho amasezerano yo guhagarika imirwano. Ubuhinde bwahakanye bwivuye inyuma uruhare rwa Amerika muri ibyo biganiro byabaye mu mwuka mwiza hagati y'Ubuhinde na Pakistan.